malo le soifua manuia, malo fo le langia mama, nai tu repito, tino Keriso, fatalo fatua le nei afiafi, ia, tali tonu, ia, wa, bau le nei Efeso ta inga foi ono le loftu no le tua, mai se tau soifua, ia, ma se mato wola, o mawhai ai foi tato feilo le nei afiafi, ia, fatalo fatu, ele au whainga ruenga tofia le tua le nei afiafi, to fatua, ia le ngata foi idea, ia foi le Keriso no sa whainga to ina, ia marato fatua, ia me se te atono marato fatua, ia malipa ia lasi o le Grace Recipients Community Church. Ia o le nei afiafi o te taritono o le ia isi tamai suinga lai titi. Ia peina tō mai tau mai, ia ua le se eva alua fo le nei afiafi ua tolu mātou ua inua nei le whamboe. Ia eva to le nei na e whatalo fatua i le fo i le sunga le whawhenga viei, ia po le tai for the Grace Recipients Community Church, Efeso Fonoti, ia le ngata fo i lea, ia o le toina ia Sione Tatupu, o mātou whatasi le nei afiafi, alo masalo se tam i upufunga le pi vavai foi, po le a elsa onga, ia ka mai suinga na aiki fo i la ia le nei afiafi, ia o le apeo na mai se tusi, mai le tusi pa ia o na whetawina la ia, o na tātou whaasoara ia le nei afiafi, po la se whi au i momori mai tono, le tusi whaitau la tātou whaitawina le nei afiafi, ia whaile ma tātou, por kalame ia, lo masalo paunga se suinga lai titi le nei afiafi, au te taritonu, ia lo masalo o taun tātou amata mea, ngai fuafu le taimi al pālangi lea, le por kalame, ia o le nei afiafi ia la atu le sunga li, te tai o le Efeso mo le tusi whaitau, la tātou whaitau maile i le kolose tolu, i lona whai upus furulua i le se furfitu, kolose tolu, whai upus furulua i le se furfitu. Ia, kolose tolu se furulua i le se furfitu, maitala tuspa i o le nei, ia ofu o tau i le alofa muti vale, ma le anga le lei, ma le loto maulalo, ma le anga malu, ma le onosai, whaapei o e ua filifilia e le atua, o e ua paia ma ua alofa ina. Ia fi wha pale ai, ma ia fi wha maanga loa i o tau. Pe a whai ua anga le anga ina se tasi, whaapei ona wha maanga lo mai Keriso ia te o tau, ia whaapea wha o tau. A o le alofa, e lau tua lea i nei mea uma. O le fusi lea e ato o toa ona le lei ai. Ia pule foi le file e mō mai lea tua i o tau loto. O le mea lea ua wala au ina ai o tau e whai matino e tasi. Ma ia o tau sanga whawhetai. Ia nofo lea fionga Keriso e te tonu i ate o tau i a tele lava. I le poto uma lava. Ia o tau wa awa o māpua i le tasi i salamo. Ma pese, ma siva whaale nganga o loo pepese atu ai ma le whaafetai lea lii o auto loto. O mea umafo i tu te whaia i le tau talatala po o le amio, ia whaia umalava ia mea i le suafa o le ali o Yesu ma le whaafetai lea tua le tamā ona o ia. Wow. Ia le li. Salo le tatu mata upsisilina le nei afiafi. Ai li i tātou talanoa inga. Ia waina tātou wāwai fo i lisi tū o tūlanga whapea. Ia wai pe o le fisiri fo inga le ia po wai le tusi tala o le tusi. Ia morisi le fia fo ia o tasi nei o tusi a Paulo sa tusi le Keriso lea. E sfuru tolu ea tusi o kusila lea Paulo i le Keriso kolose. O lo tusi lea tusi o whatpuipui Paulo. Iloma. Ia mo sina atanga e whaido ai le tūranga fo iei Paulo. E nono tia sa iei a o lo whaiele ngā luenga mō le ri. Ia e whodinga mei e inga i events. Iei mea sa tutupu. I le nātai me fua le tusi. Ia sa whaamahalosi ai ia Paulo i le Keriso. Tai pei o le whatata inga o le mea mua o awa o se. Ua a ngai totono le Keriso. Ia pe o le la sa whaamahalosi le tusi le a Paulo fo ina le more Keriso. Ia longa lua
o le au sele tu sa fono le to mai le tu la fono e to ta ma fai ele le anga tu la fono a le o le tu langa la we o le tu no le o nga le na fa ya pe foldinga o to ta la langa mai le tu la fono e fa mo ia pe o le fese sia ingana le sa tu ta la no e paulo mole mo le nofo cristiano ma le nofo fa tu le carecia colosse lo na lua ia o me fo ina le o le ta puai i mo tu se ia pe o fa fitaulinga o events nga sa ia al fa mo mo le tu sia sa tu sia ia por au fo i pone na e fa matala mai i le colosse mo i le mata upu i lona fai upu sfurma valu pem fai ona colosse mo i lona fai upu sfurma valu se mo su valu o le upu i o le tino o le kalesia lea o le amatanga fo i o ia o le umatua o e uoti ina ia fai o ia faasilisili mea umalama ia pe o le tuna ia fai mai ia faasilisili o mea umalama tonu le kalesia ia le mele ia un faasilisili le kalesia oi o Yesu Keriso ia pe o le sina au na le tusi sa ia tusi le paulo ia longa lua sa fa malo se paulo ile ola fa le nganga ia makutua ia maua le ola fa le nganga a wala fa fika udia la fa fe ngai malato ia nga singa ka nga ka nga a terminei la tato nga ia do tatu tusi fai tau ia po o le mata o pura tatu talanoa ina le ia fiafi ia la foto ia te du amate ina mai le tatu ile fai upule sfurudua ile sfur malfitu sa fetau ina nei ale nga fa alo alo la sunga taita ya ta te i mole no ya mai ta watu ile tatu tuksi le ni fia ya ole pe folding mai consent paulo no tatu ye wa fa olaina ya fa upuna suma lua na ile fas fa upuna fa pei ole oe ua filifilia ele atua oe ua paia ma ua alofaina ole finangalo ole apostolo ho ile ina ia tatou tu maua ile li olona langona fo ile a fa pe ua tatou wa ve tatou matangata fo fa pe wa ve tatou matangata wa fa nau fo wina ia tatou ia focus tatou I mea ile langi ia ve tatou o tangata e nofo tu mawai Keriso I te tonu o tatou tangata ila ole aho ila matanga mingo le mata upu mai fai mua e saulalo o le tau e polo o mea I le te tau o na faia e le tangata ua le liu I le atua o mea fo ia o mea e le fina ngalo I le atua e toa saa I le atua pe o le fai upu na e lima io e lima ona fitu na tau mai e na ua o teiloa o lo ye le fa fita uli o le fa pita uli le o ila tau ta ua o tangata wa filifilia le tu a le pe foldinga mai e sele mele e filifilia le tu ai tu mai lua ta tu fa nga ye le upu fa pena e tu I le vai le fa tanga ala fu e tu le si vai fa fu yo o no winga o le fa fifilo I fo le na faile o langa Keriso le tangata me yo consent mena le consent le apostolo Paulo ina ia tatou maua ya Keriso awa tatou wolo I le whaoratanga le tua kia I mea le larolangi kia I mea le larolangi ka ko wo e whai le fina ngalo o le li ia ola le upu Keriso I te tonu o tatou loto o le consena le a Paulo tatou ia o tatou talia Yesu Keriso e le consena fua Paulo ia le tangata e le I whaolaina
A o tātou le wa ta'ua o tātou wa filifilia le atua. O ila le pe mafuli e le konsena ta malo le. Ina ia whaau le ngaruenga, ia maua le ngaruenga, ma ia tu mau le ngaruenga. Nanga ile o se tala le leia stangata le tau aveina tātou. O le tala le leia Iesu Keriso. Be o le mena le mai tau atu. Fa mele fa pasuma lua. O le nei ia o ofu o tau. Lona winga ai afu. Afa pe ofu fa afia lo ofu le aso itasi. E kere fia ofu ai. E kere ko fia ofu ai. Ya fia ofu o lenga ofu wa mangongi a ko gale. E manga ambia lo ofu fo. Sui le ofu. Afa pe ala o le ufa o la inga ai ofu al ofu ko ai. Ele ia ngala malo le inga kiska ko bia. Ale ufa mai ia la apostolo. O le nei ia ofu o tou ile alofa muti vale. Dan ngame. O le alofa muti vale. E mawhai ka haka ngawhai le mele o le alofa muti vale. Langa o le tala le wha tau ia Yesu i lona alofa muti vale le tangata. Lona winga. Tātou, lay down our life for someone else. O mga i kaunga ku le loka ko wola mo le sika ngaka. O le alofa muti vale le na. Ia. Ma le anga le lei. O le loto maulalo. Ia. O le anga le lei a tātou maua le anga le lei. Ia pe manu malo mea umai a tātou. Pe a tātou maua le anga le lei. Sau le loto maulalo. Ia. Ka ilo. O le ale loto maulalo. O le kanga filemu. O le kanga le kaukala. Ailonga. Fa mai mose. Fa mai tala tupai o mose. O mose o le tangata sili na loto maulalo. Koe ki kiro i tua i mea ngawhai e mose. Wasi o ke ai kupiko ai kangurengu. Fo i mai lunga le mongo singa i papa maa. Wo e sau o sisibaku i sara elu le povi au. Nga sau arka maa loka lepe le povi. Olo le lefu faa ingo e ko ingo. O le ngu. Wa mai lo le kue a mose. Wala ba. Foko a umai lo le mea mose le ngawhai. Ai fai mai o mose le kanga loko maulalo. O ai kanga loko maulalo. O le kanga ke faia le fina ngalo o le atua. O le tangata e kea, o le tangata e fai tauna na tuspa ia, masabali i le afionga a le atua. O le tangata loto maulalo na. Ia, nye ke o abe umame a le ingiru me fai. E moi. Ia, anga malu. Ia, kako anga malu. Ngai o kako uso fo i pe ingi kai me. E lunga la lo il mafukang. Kako anga malu mo ila ko. E me se fo yo. Ia male ngosa. Ia la fa anga ka me ngala se le ngosa. Kako ongo le sa i mai tangata. Ia le fo la sa i mai ka ngai por ngai me fai. Kako ongo. Nanga fa pe ngala me. Ia. Paule o se vai ngol neito ina le fiafi. Ia. Ia le. Au fo ua. Makango fi fo i fa no ngot fo i le fa so ina fo i o mata pule por fa i pus forma lua ia mani. A fa ngol tato fa ni fiafi. Pa fa se pe. E po rana fo tuanga so to ina fa kele ngo vai nga. E mai Paulo no vai nga fa kele si vai nga. E o ni vai nga va pe. O se pese ta ma inga ile o nga male kusa pes lo vai pese o ke file mulona o mainga ai matu ya ai unga peka fa pena ile matanga la pe ona ta o fo sunga to ina ile ne fia pasta kolo ile tala amata paulo fa pe ile chapter le amata pula me o nei a fai o to fa tuina o to fa tasima Keriso ia o to sa ili i mea o ilunga o le fa to nunga ia le mea nga ava ile ia ile
le whaatonunga rena. Ai o mai lalo I kako passage le nei afiafi. Whai mai, a maka lava I le whatonunga whai mai, o le nei ia o ofu o tau. Mai o le nei ia o ofu o tau. A o lunga ne whai mai ia Paulo. Ia o tau sa ili I me o lunga. O le mātango fiela I la o mātau atu le whai mai ia o ofu o tau. A o le whai upo e valu fo. Ngai whai mai ia le kara mai ona po nei ia tu ese ai o tau. Au kau whai kau mai le lisi ranga referring a Sione Tatupu lima mai. O le nei ia o tau fisio tia o tau I tu tino o I le lalolangi. O le whai taanga o le ami o le anga, o le whamta aitu, o le tuina na o le anga, ma le matapea pea, o le ifo I tupua lava lea. O mea ia e o mai ai le toa sa o le atua I e le whaalongo. O tau fo I nā o tau sa vavali ai fo I ana mua. A o tau nono fo ai. Si o la karangoa Paulo I tangata sa aula whaapea. Sa aula le lalolangi le whaitaanga mi o le anga mata aitu tuina o le anga matapea pea I fo I tupua. Whai mai kara Paulo. Sa ko whaapea. O lo le whai poe valu. Saulo la ele contrast I whai mai. A ona po nei. O le mea le kau whai o koi ona po nei o le a tu ese. Whai mai tu ese ai e utou lava. O le mea ngā kuspa ia pe ona masani kam whai au whamatala atu. It's in middle voice. O le whatonunga, o le mea whai pe o le a tu ese. Tu ese ai e utou lava o nei mea uma. O ange mea uma. Whakau I mea lau uma lisi mai. Ma mea ia la whamakala mai whai mai o a mea o le ita, o le lotoa, o le loto leanga, o le upu leanga, ma le upu matanga hai o tō ngutu. Leanga sau noa nei e songa toina. E kaunga e se le ofu tuai. O le ofu kuai la lea. E le mawhai la e le keusiano. O nga ofu aku le ofu fau lea. La ia le ofu kuai lea. E kau on kakala e se langane whai mei kala o le upu le prefa peritania. Pea sa o matau whai mei put off. Or take off or put away. In verse, ale NIV whai mai read yourselves of all such things. Ale NASB o le upunga put off la iai. Ala whai mai lola ia le ava ese mea ia. O ala mea ia. O mea ia o le hita. Ale mea maanga ia ngai ngā e pasiloa. E ono pasiloa. Lewa ai. O mai tu ese hai e o tau. Lava o nei mea. O la runga kala. E le ese se ala koe e ava ese mea ngā. E kangoa oe ava ese lo wika. Ava ese lo lotoa. Ava ese lo loto leanga. Ava ese lo upu leanga. Ava ese male upu matanga ai o tō ngutu. No inga o le tangata. O toki ampa i le tangata fau I. O kangaka fau la. O tangata ua mawhaiona ia whaia mea nei. O ofu langa e au ona ave ese ai ofu lo tato I ofu ngei le whai mai ia Paulo I whai upos fruma le lua. O le mea le ke mai tawina I o whatonunga e wha le ia whatonunga o I le sfululua le sfuluma le fitu. Kasi I le whai upos fruma le lua I le whai upos fruma le lima ma le tasi sfuluma le ono. O le whai upunga sfuluma le lua. Kasi al whakouanga iai o le nei mai ia ofu o tau. Saulo ma le lisi me ofu ai o le alofa muti vale, o le anga le lei, o le loto maulalo, o le anga malu, o le onosai, pe o ngā whaitau ina Sione. Whaapei oe ua filifilia le atua, oe ua paia ma ua alofa ina. Lesi verse le leile talanoa ai ia lau Keriso I le doctrine of election. Oe ua filifilia. Mwhai lava o ngā luka aka Keriso so-called Christians whai mai oia ua filifilia. E whai ngofianga e loa pas kak filfilia pe le ai. Whawhianga e loa skak filfilia pe le ai. E ke loa le ofula e whai. Ke lo whai aku whapeo le a loa por ki puka po. No, e ke loa le ofu wha le anganga le kakarangor kemingi. O stangata e alofa muti vale. It's amazing le upule whaonga I o le upule a alofa le I. O le muti vale le I. Per mercy le I. O lo iale ngana kuspa ia e la ka ua le upolo na whaapalangi o le intestine po le bowels. It's ko peor kalavonga le sa mua
ai se me lo mangava it's something we nga something lo loko ale mai I fa kasi male upulea ole alofa muti vale longa winga fa me ia ofo to le alofa muti vale o le tangata la ua filifilia ele ngata ina pa ia ma alofa inga ai loa ia ofu ia loa ia lava po le pattern le ole alofa muti vale e anga lelei e loto mawalalo e anga malu e ono sa ma lesi lis fa makua makauki falling mai of king ole lunga lo faile la lo fa su kon fa mai ia fa pale ai ma ia fa manga lo ai o to pe a fai uanga le anga inga se tasi fa pe ona fa manga lo mai Keriso ya te uto ia fa pe fo uto well all context le Paul is talking to the church. Paul is talking to the church. O le mai anga le anga ina se tasi. E le kala ngoa le lotu le anga inga se Jerusalem po se hintu. No, le Talanoa le lotu. Le anga le anga ina le si Kerisiano. E le si Kerisiano. Fa mai lo la ia le kala. A fa pe kupule me anga fa mai ia fe fa manga lo ai o to. How are we going to do it? Fa mangalo ai tatu, fa pe ona fa mangalo mai Keriso ya te oto. Yeah, o ai si fa mangalo kusa man fa mangalo Keriso. Do we deserve le fa mangalo Keriso? No, not at all. Fai fua le ai sanga sala ai fai fua ai mai fa mangalo ka ko Keriso. Pero fa so sanga sala lava. Any sin you can think of. So se anga sala, any sin, me alava kaulang sala. So se anga sala lava. All those sins are against one person, and that is Christ. I may punch you, but my sin of offending and hurting you is against Christ. E ki ngai oe, but it's a sin against Christ. I say, langa Lafaele mai, ia Lafaele le Uso. Au ko ki faaleanga hai. O ila, Lafaele mai, ia ofu kako I ofu ia. Lono winga, o tangata ua filifilia. Po tangata ua valaawina. Ele ngata na pa ia ma lo faina. Au kanga kai ali ia mea nei. Fa pe il kako fa palpale. Fa pe il kako pairing one another. Fa pe il kako fa mangalo. Pero fa ku isu kemi. E usu tama wife. O kasio mea piko silinga nguki lili I nguki momo leanga fai amare pele faku. Ole mea ole iloa aile mafainga olai. I know e kakalo kako e kalesia ia maisi tangata ala lo fai tatou mo le upu le atua mo tatou I lea sa and I strongly believe without any doubt o fionga le ali o au mai lea sa matua iala ngata tatau le mo tatou. It's more like e prepare tatou mo mea le akupu mai o le mea ko fango ngoi pe o ku kemi kupu mai mea ale lo tatou. It's like we were not being prepared. Falling mai le e vai le ngai me manga mai o fule lo fa muti vale o fule anga le o fulo to maulalo le anga malule on sai fa pe o filfilia ele tu fa pale le ma se tu fa manga a con ke malo ngai o kai au por ver sole ma ko yo vai o nga vai ngai o ko ver sole ma ko e malo o farangolango kule ya oi au ke mingai le farangolango mai ya o lo ke malos per kalonga por mai o to o nga ele pa u fa ke o nga e pa u o le nga kara o le si uso la o ma fatia mo mia ia le fa malosi mo mia le fa manga loai me o fa ko au faita wina ia le pesas le ne afiafi it's pe on va ese le tama a inga ile o fa tonunga mo la le ia o foto mai put on the King James version male NIV a koai male NASB le upunga la faunga o le put on ole NIV nga fa mai clothes no inga fa mai fa sa mo I fa o foto tu sa malanga ku se kuspa I mfenga o kam fa matala fa pe
it's something that you need to do, but do it now, because it's in air stance. It's in air stance. When? Right now. Don't wait. Aua whakari se o se aso o ngā ofula ia lea. Le ofu ai right now. Wear it now. Put it on now. O le whatonunga longa lua. Le ke mai tawina i. Ia ngai mea ngau skipi langa le whai upu e sfuma le 5. Ia. Wa umila o alo. Ia sta manga ia ro fast. O pe o mi foi fai mai aso. Ia. Wa. Mero ka Paulo meu ka so o ka male o le fa kai mi. Pe akango. Langa ke kinga por ko inga lo ko inga ki kinga. Ale alofa e lua e lautua lea i nei mea uma o le fusi lea e ato atoa ona le lei. Wow. See, look at that. Umanga mai le ofu. Ai ko samal mele a ole alofa e lautua lea i nei mea uma. Mai o le fusi lea e ato atoa ona le lei. E leo se ka mai fusi ya. E leo se fusi ngā maonga a mai. Po se fusi ngā kāwange ai au mai. Po se fusi wa fiura se fusi a mai. No deliberate o le fusi wha apitoa lava. Mai a ole alofa. Umalo le lisi o wha ale kongu. Sau ma le lisi o mea kongu. Mea konga whai. A whai mai loa ma Paulo. A ole alofa. E lautua lea i nei mea uma. O le upu ngā lautua i ngā, o le upu o le Sundesmos, e whaliliu inga Whaperetania, o le pond, po o le likame. Mind you, we are talking about the body of Christ here. Longa winga, e vai le karesia, pe are ele alofa. E ngā mawhaurora i ele alofa re karango ai Paulo la vare ka sekusia kusilea. I le tusi o Korinito. Ie, Korinito sukolu. Ia, o mea umanga, e mo mia i ngā ia mawhai ai ona maalosi. Anu mawhai o ngā operate le tino Keriso. Longo inga a ki kilo loa le lisile a pasem, peila le mele fa upsulu mai, au le alofa muti vale, ma le anga le lei. It's so impossible o ngā maua le alofa muti vale, ai absent le anga le lei. If you have the alofa muti vale, surely there is anga le lei. Au ia fulanga le ele kai misi loko maulalo mal muki alofa muti vale. Ele mfeonga misi langa maluma. I used to ask this question. Imagine a church e anga malu umatangata. Imagine a church e whapenga onga sai umakangaka. Imagine a family e loko maulalo umakangaka. A church e alofa muki vale umakangaka. And pray God. Ang lelo kang. Yeah, pastor. Ja, maar door faso. Ele caiu foi ia peio de rua foi com capulinha fio da foi ele new life o cristiano ia peio caiu anga o ale foi meio so mana mo kanga me ofu. Yes. Ia ofu longa ele fa pesa o de seguro ofu ia oi. Yes. Kanga oi fa ofu oi. Le fa ofu ngana le oi put on o le new life le. Ave ese lan menen ko la me mahaya le menen ave ese do lan ko wai e kai foi o que de i ma lo si o cristiano porque le cristiano e fai fingo fam singo ka ko la lanka ko i me na ia yes e fingo fi ia nga fam singo ka ko la lang mol ka cristiano nga de vivi me asi uma ia la sa ta ko ai nga pe o le tai ka nga de pe ia e fingo fi fam singo nga anga o de fe mai ko pa ia o ia o ko fa de o ko pe se di ngora ka so de ba ade e ko nga me fa penga e ka nga ka ko e ma fa e fe ngo fia fa singo ka ko la langi mena e pe se di nga ke sia o le di ki sango ia la ngara de so ka ke de ia fa pe o po le nga ia e ha o la ia ka ko ka kisha o nga inone le lo ka ko ofu ia longa e ka hua ya ka ko le ke okay a popa e ka ko da vo mo le o salvation na justification sanctification
ma le glorification. Well, let's see justified wa. Ya hippie do do lang. O ma o lang ya. Vai le justification e me ya. Ango io outcome. O what sanctification. O le outcome o lo justification. E loa mai ngā fua o le whaolokanga. Amen. Wā ngā fua whaolokanga. Anga malu. File mu. E reska ka whaolokanga e saunga e pengo whea. Pese di onga ra. E ka api ofisolo mai me whai whaari. E whaku e re fi whaalongo sesi. Whai a kufongo re ka resia. E kufongo mai o kouroa o. E koi ngā me whapenga. E hao makua iwa e. E hoi kongo ka kufongkang whae ka resia. O mea e maa vai e ka resia. A ne whai mai ofu le. So, i o kwa rea o ngā koa ra whai pura pa ugope a veo. Ia, pe o sisi Maka ele maua, maka de ngara o karang whea koengi, ato i numbers. Ko ale maua se me ka o se male pese ka le sia. If everyone obey this, il whakongunga lea. Because this is a command. This is a command mai le tai au sili. A whemai ia ofu tō. A ofu mala ke usiano i ofu ia. Pe on kam whai pa se whamakala ia le background o le kusi lea. One of the big problem lea, Paul is trying to combat, Paul is trying to fight ma kam whai e kōlei e se ia le ongale i le false doctrine le Gnosticism. O vaenga ia, they even deny the deity of Christ. Le o se akua Yesu, le o se so o mea o manga le lalo o le mene kam whai paulo e kau i. Ua vela mea ngā ma mea fōlinga mai ua whai ngōwhie, mama whai, mama salo o loo ia ingi vai vaenga i ko kongo o le loko. O le ala longa fufo. What's the remedy to that? Lea, o ofu o tau, ile ofu lea. Sau fo la ile lisi leo kako va ai i. Pero o whai atu. E wha ia wha tonunga mangingo la vanga i ngā. O lisi wha kounga longa lua e te maua i le whai upo e lima. Te fulu lima. Ngā whai mai ai. Ia pule. Ia pule le file mu mai le atua. Whakonga mua ia ofu o tau. Sau ala ia le o man whai pusfuma wharang kam whai au whamatalanga ngai i le fusi lea o le alofa. Ia, pe on whai atu o le upunga likamen. Ia, o likamen whe ke mo so onga punga iwi. Mea ngā lau i ko isi, pe pipili isi, pe ia, ua pepe ia likamens, and you cannot operate as normal as you ought to be. Same thing with the church. Without love in the church, e lima whai le church onga operate. E lima whai le lotu ona ngā lue. Misi lava ka ape solo mea ngā ilunga aku le sau ele mea ngā muti vale anga le lotu maula. O le ise mea whapenga. Aisea, nang fu walu esele lau tua le. Walu esele fusi le. Wale ele pond le. Ia, ma ilo loku. Le mawhainga operate loku. Le ise vi ingo le tua. Pero on whai atu. We only exist for that one thing. What is it? To glorify God. Whako a happen la le glorify o lea tua lea. Pe a mausali ia le ofu lea. Ma le fusi lea. Saulo whako unga longa lua. Whai pungas fuma lima mai. Ia pule fo ile file mu mai le tua i o tō loto. O isi mea ngā sfuma le lua sfuma le wha. E fōlinga ngi whatonunga. But in the original language, they are not. O mea o fuanga, o fōlinga ngā, o fruits ngā, po indications ngā, e whaali mai ai le me tupu ina ua ofur kerisiano. O fu ia nga whai mai ia paulo e put on e clothes pe put on pe ofu ai lea la o malo sfuma lima whai mai lo kala paulo ia pule fo ile file mo mai le tua i o tō loto o le mea lea ua wala a wina ai o tō e whai matino e tasi ma ia o tō sanga whaafetai o le ana whai Britania e ngā whai upunga e se fuluma le wha se fuluma le lima let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace
Ia. Mea le whai keke ai le mea le ole ese I mean, you gotta choose your translation, your version. It's tauma. Ona whaonga rela whai mai ia paulo. Ole upula ngā ia pule. O isi version e ke wa ai le upu rule. I think ole an ASB, King James Version, mal NIV, they all use the word rule. Ale upu ngā le ngana kuspa it's also mean to control. O inga la, ia pule, lono winga. O lan mea lai pule. Pule le file mua Keriso. Pule le file mua Keriso. Longa winga, ele pule oe Sione. Ele pule foi pasta. Ele aí foi sa pule. Ala, ia pule le file mu. Foi mai. No inga, ele é mse suka ko ese pule ia mai. Pule ia fai le pule ale file mu. Le pule nga ele pule loko, ele pule se fai au, po se fai ngā malo, o le pule le file mu Keriso. Le anga o kako pule e ke me Ie. E ke me e sala falafa e kako pule. E ke me over pule. E ke me over pule ai. E ke me apiu sel pule. O na kungaka me kongele pule over kulu. E ke me pai sa i kako pule. Ke me fai tu au i kako pule. Ia pele sa au i kako pule. Al mene mai ia pule le file mu Keriso. Another observation mga umiele le afele kala I wale o file mu le I the same Greek word le ava ai maka upu mo fai upu elua. Ngai fa sa mo ko inga va nga ole manuia. Ai o mai I ele fai mai ia pule manuia mai ia pule file mu. But it's depend na lava ai aki kilo nga. This means the same thing. Mai ia pule le manuia o Keriso. Pea pera ku ele upule whaonga luma. Mai ia pule le manuia o Keriso. Ia o tō loto. Longa winga. Le ale winga ngā mea. Let us rule by the peace of Christ. Or let us rule by that manguia. Longa winga ia consider le manguia o Keriso. Ia determine ile manguia ngā kako mea e whai. Ongo inga, o me whai o le fuanga o le file mua lo loto, po fuanga o le manguia lo loto, ile manguia o Keriso, po le file mua o Keriso. Ia pule fo ile file mua mai le atua, ia o le whasa amonga le I, al whapalangi mai peace of Christ I o tō loto. O le mea lea ua wala awina I o tō e whai matino e tasi. Ia. Le kala kaunwhai ngā mea. Mai, o le mea lea ua wala awina I o tō e whai matino e tasi. I le mawhainga kasis kingo pēr ape e pule Keriso ia au, e pule te unga ia au. Ka honga pule Keriso ia au, pule Keriso ia au. Pule Keriso ia tātou uma, o ngā mawhaila ia ngā tangia, ma mawhainga maua ia le mea lea o le tino e tasi. A koe momongo mai mare siu il whakamai whai upulawa ngā, which is o lesi vai whatununga mai, ma ia o tō sanga whawhetai. E le mawhai e se e ka le sia e whetua nai. E le mawhai se e ka le sia e le pule ai le file mo Keriso. O ngā maua le mea lea o le sanga whawhetai. So, so long, o le pule ngā wharing mai, le vaenga le o le ngangana I ai, so longa le lei, pule le file mo Keriso. So wale fo longa, pule le file mo Keriso. Lo fangia, pule le file mo Keriso. Inosia, pule pe le file mo Keriso. In that way, inga le lei lava mar whakongunga le whai mai le whai upu mua, a mi le whai upu sulua, mar sfurkon. I ofu e kaunga whai. I o sanga whawhetai, o le mea e kaunga nga whai I aso lava. According to the passing of the
of the original language, whainga o whasamoa pia, o le mea e le lei o na whai, ia le whawhetai e le au noa. Why? Because it's in middle voice and it's present tense and it's imperative, means a command. O le mea le lei mo le tangata le atua, leo la whawhetai le atua. Yeah. A whakakupu uma mea ngā, pea maua uma mea le saulunga le ora lea, e le ofu, ma le pule. Yeah. Lead us to whawhekai le atua. Sanga whawhetai le atua, e le au noa. Ia mar whakongunga longa kolu loa lea, which is, okay, loa peo i ngā le, aunga umai, ia mea uma whamai, ia nofo le afionga Keriso titoni a te utou ia tele lava. I la reo ke whai a koe, it breaks my heart. E nguki li ia ele loto. I'm not expecting people to be perfect, but a life of, inclination towards the Word of God, to the honor and obedience of the Word of God. Ia nofo le afionga Keriso i titoni a te utou ia tele lava. Aua kau inga ngofo. Ia ngofo ia tele lava. Aua ngofo e reo whai polo ia la koupo, it's ia te outou, i te tonu ia te outou, ia tele lava. I'm going to read verse 16 from the NIV. Whai mai, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Whai mai, ia nofo la fionga Keriso tutonu ia te utou ia tele lava, i le poto umalava, ia utou awa o mapopuai, le tasi i salamo, ma vi inga, ma pese whale anganga, o lo pese atuai, ma le whaftai le alii, i o utou loto. Ia mai, fwile me whamangaku kako i kale ile au whai pese, mana au whai vi inga apopua e tasi i salamo, ma vi inga, not pese rap, not pese na risiko ngā musik, au pese whale nganga, o lo pe pese atuai, ma le whawhetai ile ali i o tō lotu. So, o se whatonunga, o whaatonunga ngā ausikai le ka le sia i le whaalea. Well, mea umarawa ngā, if we pay this for the same time, we are obeying the whole thing. Austa ia tātou, ia whaatonunga lea, ia imperatives ia i kongo le passes lea whaikau kāko. O te langona, o leimu se mea koe kokoi. E whinangaroi lea tua ia tātou. O awhawhi ka uli, hey, we can always fix it. How? Alia. Ofu ia, pule le fionga, le file mu o Keriso, ia kako ola whawhitai, ma ia nofo le fionga Keriso ia tātou loto. Pero ma uwa koe, many things happen because ua le koe ngofo le fionga a Keriso i le loto. E mawhai o ngā whai le kako knowledge ma, it's more like just a mental exercise. It's like something we fancy about and ma whai e wina ka koi debate ma whinga onga and then say, sikia theology ka kala o Sione so le then. But it's good, but o le mea sili nga ma onga o mia, o le mawhai ka kunga o lai. We leave our knowledge, we apply our theology, we practice our sermons. Yeah. Pe o le menga sisili un ka ua to fe au nei fiafi o le matua i malama le o le vaenga le tau te Talanoa ai pe o winga no tala le spulu le spulu fitu ia o mene sidin ta ua i me fa pe ia o mais fo ua malama le ka pu sulu o sufi nga ke le o skula nga fa pe o mais fo ia ua ese ale me ua yai ese le mele ka karangoa pe o le nganga ni fiafi o lo ka ko wo i vaenga kai kasi uma o lo fa pe o fa makala inga mai ai
Ia ma ia pe ia si. O le melo ke fai ko i kau so ko i fai upule se fulua I ale. Yeah, same passage. Same chapter. Ia. Na le fa punga sa fu. O to ofu. Tangata fo. Ia. O le ua whaafo wina I le poto. Ia, o le poto la ranga, o le iloa le iloa. O le winga le mea whinga, o le poto ngai whame ngai do kusi. O le iloa le I kusi leo ke whaika mai. O le ua whaafo wina I le iloa. Ka hua I o le mea lea, pēha ngau whai aku le mea leo le knowledge. O le iloa. Ia, o le se ufu ke ufu ele, ufu ake le iloa pora mea ngai ufu. O le singa kisi ako. O lau ofu ele ofu. Ai le iloa pora mea ngai linga le sui. Mea ngai linga le avea makakafo. Angai le iloa. O le hale ofu le ofu. O loto maunalo. O hana le simene. O le anga malu. A whaila le se iloa ia mea. Ia e ku maua ia. O kakafo, o kakua ia. So it's very important for the vaenga le o lo le yukulanga ia. Pea pe o you put on that new. Ia male awa o ke renga la vole. O le whaafika o li fui male mea o lo kau whai paulo e moni kongo le karesia. I mea o lo kupu lake. Ia wa le koki karangoa ngai le fui whaafika o. Ia o mea ngā koe kikio le ni vai kau. O lo kupu pea. O lo iai pe kongo e karesia I whau. Ia ai whaafika I o le iai. Whau kuanga le aposkolo, Paulo. Pei whai mai o Paulo le aposkolo Jesu Keriso I le whinga ngalo le atua. Se le maanga I o lea ngā. Me whinga whako o le kusi ai Paulo. Ango le aposkolo o whinga ngalo I le. Ia, e maanga ia pe ese si koe whapopo I kongo koe wha maa I kere ele kako. Sione, pe ese si vaengo I ua misi mai O le whaipuana e suruano. Ia nofo ne fionga le atua. E wha moe le nofo le lei o le kalesia. E wha moe le usitai o le kalesia. Pe a o lei tangata. A o tangata I le fionga le atua. Keilo. Keile o kangaka wha o le inga le. Ele ia o. Io me nga whaingo fusu. O le leo sa o onga. Yes. Wow. Ngofo le leo le kakare whaila o onga. Ai wa le pe fodinga mai I to tonu ia te o tu ia tele lava. Longa o le Kakaya o ina. Kakaya o ina. Ma o ele o ina. Eu ai kakau ke de. Krile mele fe mai e to ina le mele sa ngoi pastangi. Mai o le ua whaafowina I le poto. Because we always stress that. Never mai oi I le tā ua whai upules fuma le ongo mai. Ia nofo le fionga Keriso toni a te utou ia tele lava. So where that come about? I mean, that is the application o le mea lea. O le poto, whakakupu poto lea. I le mea lea o le nofo le afionga. That we're talking about o le mea lea ngofu, le afionga. What do we call that? O le iloa. It's knowledge. Le alanga o whakoa ngai, o isi me umai tupu, it's saddening for ngale o ngā people fail to be led by le afionga lea. People fail to be led I le poko lea. We are led by our emotions. Wa tā ina, ma pule o tātou lot, o tātou langona, nea tātou, instead o le iloa. Because le whaksora, o kako o tātou langona, e whi momo wai. E alu lunga alu ilalo. In fact, I personally, you might do something personally, e hurt the out. Then I supposed to hate you. But the knowledge, for me le iloa, ia alofa ilo uso, alofa ile anga mai. Then, kipirola ia le ulangonga. Aya, ola ile mea lea, le upu lea le whemei a ngofu I kukongo ia te utou. Mea ngai mai lau kala, la vila kala ren whai. La vila kala maanga ia.
me vesi e kalesia o le lea o ina. Is that what you... Yeah, same thing. Wrong knowledge. Whalangolangola o inga i le sa o le mea o. Wai wa kumu le whaalakanga i kanka whaaloinga pelu. E mo i ana ukana. That's a really strong statement. Yes. Wai kumu whalakanga i kanka whaaloinga pelu lei. E loea. Skama i mea o suru. Skama i mea o whaari maros. Ngai masail of... Yo, masail of. Ele o ofu le ofu ka kaunga ofu wai. A whapela si ofu mawhanga lai winter. E ro ngai mai ngai wa rara marili. Yeah. Wa kaunga a koa uma material ia. Le mai i loinga o le ale mea ngai whame o leo soilunga. Loinga ngai misi leanga maluma le loto maulalo. Le ika ngofi. Ia, loinga ngai misi le alofa. Ia. Ngai fu e masail o sa. Ia, e masail. I makua i le... O le mea ngā le kau kirikiro ku i o le kāu o le ngofo le fionga le ntue e ki kongo ngaka. Amen. A li le ianga ngā o ka ngaka o le ikanisia la kou ke i loa po le me. Ma ia i loa ka ngaka. Ma filifili e le tua ngake le filifili e le tua. A oa o le tuspa i. A oa o le fionga le tua. Sa o le ia. Ya nga ko mo pe yo le wa fa nga ya man ko bo le wa umile ya na yo ya wa le upu le ntu le o ngor fus e wa le benga le fai le sufiku o me uma ka ke fai foi ngale le pe kar mo mal sufiku ya pe a ki kilo sufiku o ka mo fonga le fai pulu ko me uma lava to te fai ia fai ma le loto pe sei o fai le a le o tangata pe foringa fa pe ngai ba ngai al fai po fai pas loko sul you trick me a thore o me uma lava to te fai ia fai ma le loto pe sei o fai ele ava ele o lokonga o le fai upule o memory verse le o kama ia ale ngalo kia o me umara to te fai ia fai ma le loto pese i o fai ele ai le o tangata o ke fia la makanga mai o me umalava to te fai a fa me fai unga pese i o fai ele tu ele fia manga o le tu se fia o le vale ele fia manga o le tu ise muy ele fi manga ole tu ise matau ana mai fai pese i o fai ele ali o mea uma lava tu te fai mea uma ko fai pese i o fai ele ali ale o tanga that's really nice pe ole o pe aki ki lo pe o samwe ngale mea ko foi ngale o mea uma ngi ko ke fai ya moleri ya ka ko fia uma peia ngo fia porque mo sola ele ves kasi su valule le side au ku kusia o le fa si dingo me uma isu amen ya pe fo ku ke de wa meri ya fia fi kusai ma ofu ya e fa kusai ngale ofu pe fo dingo le ofu da kan ngo mal ofu a o se o langa fo it's a new life yes for a Christian to put on ofu ia aro musalo se aunga modene ia fiafi ia ato eva kasi ala ngongi ke ia we se me ka o ngi fiafi ngalo ka ko ia o fa ma dole tatu por caramelo ia fiafi so no vai basta. Yeah, this is me. Kai pastor more fi. Just a reminder once again with the application. This is between Christians. Yes. Na me umai fai I oleva o ma ka ko it's don o le lotu ale tu. Ya ngam fai rora ia le nga ngafkawi le va ka ko ma le tu. Ia e malo mo fa so matango fi sunga le fa tono le po kala me malos e ne fiafi ia am salo le tau unga le fa mo le ne fiafi ia o talo
ia foi pele tua le fa penga nga pe o lua wale fa so ina male ta no lo ina fo ta tum ta upu fa le nganga ile ma yaso ma le ma yaso il talo ia ma ora tino malo si le poto ia wale ngale luai ma fa ia finga ngalo le ti ia o lo salo ia o le fai unga nga o le tatu por kalamele ni a fiafi a fai o to mai tau misi suina fo la titi ia o lo salo tu langa le ale la ia mo nisi fo i vai aso ia tatu fo i le por kalam masina ia a le ni a fiafi fa manuia le tu e lo loto ia manuia vi ia le ri amene Amen.